بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Ipino jaina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tamni fanazavatsika taloha tô zany tsika nahazava mahakasika hoe le doa zay tokony atao amin'ny folo farany volana Ramadan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ziny izy ohatsy izy anao miteny hoe zahay olo maro na kono zahay zany izy anao miteny hoe Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Asika amizay je hoe le terme afo misy anankitelo zavatra mino amezany Allah subhanahu wa ta'ala atsika. Manaloha aminazy le afo zany fafen Allah subhanahu wa ta'ala fahotantsika jiaby zay ka hoe bokitsika misy fahotana iny zany itsahin Allah hoe kaya tsy misy kaya tsika tsy nanao zany. Ay fa hoe zany tsika nilaza fa hoe accepter ino Allah zany rado amitsika zany. Allah zany ino izy farada amitsika. Ay ny fahatelo zany doantsika ikesin Allah subhanahu wa ta'ala. Raha ohatra zany amezany Allah subhanahu wa ta'ala atsika amin'ny halina anankiray tsika mandoa zay, ka iny bas zavatra tokony atao atsika, ka iny koa bas mba hoe le tokony mba hoe famalitsika zavatra zay. Ulama nilaza hoe zavatra voalohany tokony ataontsika atsika tokony mana zavatra anankitelo. Voalohany aminazy zany atsika zany tokony miezaka manao ibada maro amin'ny fiainatsika. Surtout amle ali Lailatul Qadr tokony atsika miezaka manao ibada maro haliny jusqu'à maraindrainy. Satria fotoana kely atsika tokony miezaka zany manao karazany ibada jiaby, swala, tasbih, tokony tsy vina zany fakajo nina tokony atsika miezaka fa occasion anankiray Allah fanamera atsika. Allah izy farada amitsika. Bo Allah izy pamaneky le doantsika ka tokony atsika koa zany mahaboaka endrika hoe zao anao ibada maro, zao anao fanompoana maro zany amin'ino amin'ny alina ty. Ay fa hoe nazavaina ulama zany atsika zany tokony mila manao tauba, tokony miverina, tokony mibebaka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ka sahaba anankiray, sahaba antsoina hoe Ka'b radiyallahu anhum, le tamin'ny admasi tabut Paminao sallallahu alayhi wa sallam kaiky sahaba le tamin'ny admasi tabut izy tsy nandeha. Izy boko le fa Paminao sallallahu alayhi wa sallam fa nipody tamin'ny admasiny, izy zany nahatsao naninna. Izy nahatsao izy naninna tamin'ny fiainana azy. Jusqu'à ta zany izy mahita Paminao sallallahu alayhi wa sallam amin'ny lalany, izy miezaka miaro, izy miezaka zany tsy manantona Paminao sallallahu alayhi wa sallam. Noho izy zany nanenina, izy nantoba amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, izy zany ino fantomany. Andraiky izy nandenanto Paminao sallallahu alayhi wa sallam izy menatra. Fa Paminao sallallahu alayhi wa sallam nikaiky izy tsy moramora, anao via ty Paminao mitsikitsika aminazy, anao avia. Le izy navy izy nipezika tamin'ino somary lavilavitra Paminao sallallahu alayhi wa sallam. Namana Paminao sallallahu alayhi wa sallam anao via, avia amin'ny lanaka ito. Le izy navy tanela Paminao sallallahu alayhi wa sallam nambara paminantsika taminazy hoe Allah subhanahu wa ta'ala nanome vaovao tsara aminao. Vaovao tsara boko atany ino mbo tsara nazonao tamin'ny fiainanao jiaby. Nambara ni Ka'b ya Rasulullah, ino ma zo? Allah subhanahu wa ta'ala fanamela fahotanao jiaby, qad ghafarna, fanifafen Allah fahotanao jiaby. Sava le terme zany. Yatsika koa mijery tantara zay koa makasiky le famelan'ny Allah zay tamin'ny admasy ny Badra zay. I sahaba zany somary événement vanalohany tamindreo maro tsy nandeha, maro ndreo koa zany nandeha. Fa tamindreo Allah subhanahu wa ta'ala mba Paminao sallallahu alayhi wa sallam zany qad ghafara, nifafen Allah zany fahotandreo jiaby to zany Allah manaovanao zay ty ataonao hoe fiainanao fa nifafeko fahotanao. Dikan'izany atsika namezany Allah occasion ambolina ty zany tokony ampiditsika atiny fotsika hoe le nino fangatana tauba amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ny fahatelo zay tokony ataontsika zany amin'ino amin'le folo farany ty zany atsika nambany ulama tokony mano contrat vaovao amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Tsika fa nino izy fanamelatsika nataony kaya tsy nisy jiaby taloha. Boko izy nino koa zany Allah subhanahu wa ta'ala zany nino fa rado amitsika izy. Ay ny fahatelo Allah subhanahu wa ta'ala fa maniky le doantsika tokony atsika koa zany tsika fa madiodio devant Allah subhanahu wa ta'ala, tokony atsika zany miezaka manao contrat vaovao ya Allah manomboky jo zany fiainanaka
zaho fa miala amy zavatsy amizay fa za magnino zavatsy mampafalifaly anao, za magnano zavatsy mampavoavo anao, zay zany zavatsy tokony ataontsika zany. Ke résumé-tsika zany voalohany tokony tsika miezaka manao ibada amin'ny alina, surtout le alina impair. Ay faharoa tokony tsika miezaka magnano istighfar, magnataka tauba magnano Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ay ny fahatelo tokony tsika zany manao contrat vaovao, tokony tsika manomboky eo manomboky vitana Ramadan zany tsika miezaka manao tsara tsika ta ialantsika amin'ino amy dunia ty. Zay sy zay amy manaraka indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.